page 152 153 ka tafsir al-Qur'an de sura 7. Qala Allah dali iblis ma mana'aka ko hondum haduma Allah tasjuda nderon kuda sujjande nde asujjano nde ajabano sujjude id amartuka to mande mi yamirno ma ya sujju. Qala iblis jabi ana khairu minhu ko bay ko min buri mo mojjude bayno mi do buri mo mi duwaka mo sujjande mi wata mo sujjande ko kanko to sukun kun sujjantala asikkay Allah landiti konno burirɗamo o wi khalaqtani atagila min narin immorde yite wa khalaqta wa tagimo kanko min tin immorde lopal ko dum hatta. Qala Allah dali afabe tajippo minha iwa kal janna fama yakunu laka hananama an tatakabbara de mawnintina to da fiha do fakhruju yaltu ila do innaka minas saghirin ko ajiya do hoybe jasinabe. Qala wi kanko iblis anzurni awa Allah nettina ila yawmi yuwathun hanya lande ummitab ko fandi ko hara o mayali hura fo ma fo immito tam. Qala Allah kadi jabi mo innaka amina munzarin ko ajiya do nettina nabe kono non nokkugo Allah beyti ton ila miqati yawmin ma'lum ko hanya lande waqintinande andande nokku ko non Allah jabori. Qala wi kanko iblis fa bima akhwaytani Allah mi wondiri ko bewin dalan kon la ko dandalam ay be adama ay be mi jodanto be mi ataka be siratal mustaqima ila wal mafi ngongol thumma la atiyannahum refti mi ardana be mi iwtirana be min bayni aydi mi yeso mabbe min khalfi mi bawo mabbe wan ayman me kanyame mabbe wan shama'il me kanane mabbe fu wala tajidu min kadi atawata aktharam ko burdu de mabbe shakina hino yetto ma jarnima. Ala la dali khuruji altu minha iwa ka aljanna mad'uman ko anginyado madhuran radado woddintina yurmende kadi mi yeto ma laman tabi aka kala jokkudo ma minhum ma la amla anna jahannam wallahi mi binayti jahannam minkum modon ajmaina on dendangal. Allahu akbar ya Allah danbe en wa ya adam Allah yiltiti jonno e baba adam no wasiya demo ba o yi o da ko kanyo makko feñin do ngaygo Allah yukayo adam anani ko men feƴƴindini anani ko men waddi ka uskun hodo anta wa zawjuka e sonnama nene hawa aljannata ka aljanna do fakula nyamo min haythu shituma kala ko fala don koni to wala tagraba watan batto hade shajara tangal do leggal fatakuna sakolata don onon dido duna e be nguma mina zalimina jaabe tonyube o wi awa kono fa waswasa lahuma subin sinibe shaytane liyubdi lahuma fi yofinyina be ma wuriya kon ko suudi anhuma e mabbe min sawatihima imorde metta kuji mabbe ale goy ko tawata si feñi mettaybe dum woni awraji ni wa qala wibe mana hakuma rabbukuma am do etade on ko alala wade jomi mon hadirali on ana hade shajarati ga nyamugol ngal do leggal illa an takuna sona fi tun wa tallatu malakaini malaikabe dido aw takuna mala to do minal khalidina jaabe luttobe kal janna kala nyamudo ngal on tay malaika o yalta al janna min non ko ni min kadi o hadi no lanta mi nyamungal mi yabi mi respecti ino ko dum mi hebi hande mi yalti wa gasa ma o wondirani be inde Allah den o winni min lakuma wonande on laminan nasin wallahi kom jiado e laban do reedo fadallahuma o tindini be o kurase be gururin ka hodo ko hodugol be nyamile gangal falamma daqa shajarata babe nyamile gangal badat lahuma feñan be sawatuhuma ko mettata be konsi feñi don awraji din o tafika be natan yakhsifani hibe hela takka alayhima e mabbe min waragil jannati morde ha ko ledde aljanna den wanadahuma rabbuhuma jomi mabbe noddi be o inni alam anhakuma ene mi hadali on antil kuma shajarate nyamugol gal leggal mon don wa qul lakuma miyeti inna shaytana lakuma wonande on adun ko ganyo mubin feñun do miyetana ko on dum direct annabi adama enene hawa be tubi be rutti gala be wi rabbana jomi amen zalamna min to nyan fusana hore amen wa illam taghfir lana sayafa kimen Allah wa tarhamna yurmadame lanakunanna wallahi min latum minal khasirin jiyabe perdube donc ara iblisa yaltino non ka aljanna konno natetiri o sowinsini be e nyamugol nga alleggal konno dum warri ha dum wadi ha o natiti bon be baba adama enen hawa be fo be nyamuno leggal gal be mudi kaabe fo be nyamano be mudi kon dum wonno conséquence kon non Allah lettiri be haray on nodday ka numéro téléphone o tafsir do gissa wo ala e mun ko fi men ekkito be haram yiltito to ka tafsir al-Qur'an arano on humpito dum don to ma noddon ka numéro téléphone 628 60
5309 657 même numéro 631 même numéro. قال الله داله بتوجيب بيتون بعضكم يقع من لبعض ونند يقع دون كو أيريد ولكم نودن في الأرض كليد مستقر نني بيردك هدون ومتاون نفتر دون كو نفتر إلى هين ها إلى جل بمعنى هادو من إلانا. قال الله داله فياك كندر ليدي تون تهيون ورطون وفيها كو اندر مايري تموتون مايوتون ومنها كو امرد مايري تخرجون يالتنتين تدون. الله دال نو يا بني آدم يوني الله نواسي يادين إنه بي آدم ووي kada anzalnagum ɗi min jeppini alaykum e dow moɗon libasan conci yuwari tawɗi ko surrayɗi tun sawatikum awraji mon ɗi wona conci yaltirɗi wona labaɗi warishan e himin jippinani on kadi warishan e conci laaɓuɗi ɗatuɗi parorɗi yaltirɗi min jippinani on ɗiɗo ɗiɗi kala yarete ɗum ka lumo e ka juma yarete ɗum ka ngesa e ka dingira ɗiɗi na gotum walibasu taqwa awa ko conci kolol Allah din dalika khayrun ko dimburi mojjude kon ɗum conci kolol Allah yiltite kanimire téléphone ji ɗo qissa wawata wonde ɗo ko menen ekkitoto ɓen woni fi o darsu ɗo dalika ɗum ɗo min ayatillahi ko jeeyani e mandeji Allah la'allam no gasa kamɓe yadakkaruna ɓe wajiroto. Allah daali ya bani adama la yaftinannakum mi tori kon wata fitin on de wata lorru on de ash-shaytan iblisa o kama akhraja abawaykum wono yaltiniri be modon min aljannati o ittibe ka aljanna yanzi o ñorti o itti anhuma e mabbe libasa o ma conci mabbe din li yuriyahuma fi yuhulbe sawatihima mettakoji mabbe din innahu no kanko iblisa yarakum himo suti on huwa kanko wa qabilu e gorol makko ngol e fedde makko nen fab min haythu la tarawnam nokko onon kan sutaki be inna men ja'alna shayatina me wadi shaytanuji din awliya weldi lilladina wonanda ben la yu'minuna tawbikum dina wa idha fa'alu sibihu fahishatan bone be hulata be hersata galu be wi akadi e hore don mene wajadana alaiha men tawri e hore dum do abana babirabe amen be mene men taw baba men no huwado wallahu amarna biha uri ko Allah yamiri men yo men huwudum ay qul wi be inna Allah Allah la ya'muru yamirta bil fahsha'i ko boni ataquluna ya wawla ya Allah liba men hore Allah ma la ta'lamuna kon anda qul wi amara rabbi yomi an yamiri bil qisti nundal wa aqimu wujuhakum nyinne geece mon den inda kulli masjidin en ko kala julirde wad'uuhu torodon mo noddo mo mukhlisina lahu labbina non mo addina dina kan kama bada'akum wan o fuddori on non ta'uduna woni ko ruttorto don fariqan fedde go hada kan ko Allah fewni turke mal mi Abdullahi kala e be ngure anden e durriya e be on bela jentade wadu men ka fariqan hada wa fariqan fedde go haqqa tabiti alayhim mabbe dalalatu majjirande yalla dandan tawede do mi e durriya amina innahum no ben don ittakhadhu be jogitiki ash-shayatin shaytanuji din awliya weldi min dunila